July ni som pakua sang ni som ni paruk chol ni ania bazar khir tu te chibai ule US le Iran in beina na sa zela zirtop zan le nimin jing in kar khani US chon Iran chu na sataka bom la in civil mi pathum man thi ba ka midang pariatin hliaman tuara lei mai ba ka lei hnuai kong tanel te po an bom chiat saka Iran point nimin khan Gulf biala US sipai munten be sak le bok US be na chang le thian Iran chuan Kuwait an be na hlea US mun mai du tok lovin an tuiti thiang hlimna desalination plant te po an ti chiat saka Kuwait International Airport po missile le drone be na hlau thon wangin an kharani IRGC te chuan Camp Arif Jana US Military Support Center an fu ti an soya Ali Al Salem Air Base sa radar khol po an ti chiani in an soiboka Kuwait Petroleum Corporation chuan an oil mun pakhat po voi enga bozat Iran hian bein achiat nual ba ka thok tu zinga hliam tuar te po anom ti an soyani Kuwait sipai te chuan nimin jing khan Iran ballistic missile le drone te an intercept ti an soya Iran beina wanga oil da na hmuna kang mai thelna kang thel polami te le oil sector worker enga bozatin hliaman tuar an tia heti la hian IRGC te chuan thu chu asiamin US in lei power mun le civil mi te mun poimo an beinan chang le ti an soya US sipai te nun ron na chang le ngam khowel huap pol anom lo wangin kuran in thu min pek tu poin an bei cheu chuan an beina ang chen chang le tang cheu ti zom bak chu ti thei kan nei lo ani an tia helai biala US thopui ram te chu tunaya na jok le tam jok beina tok tura in ring turin an hriat tir halani Iran Health Ministry chuan karthum liam ta chunga US in Iran raman beina mi som nga an thito a zanga ayatamin hliaman tuar to ni in an puang bokani IRGC te hian Bahraina Sheikh Isa Airbase sa US in do thlona da khom po an beini in Iran state media te chuan an soya heti la hian IRGC te chuan Jordan Al Asrak US base chu missile le drone manga bein US in do thlona pahni le thlona dang pathum man ti chiat sak ni in an soibok Iran hian nimin khan thathum chunga voi khatnan Saudi Arabia pon ka pa riat khopui kho chaklama om Al Kharsa Prince Sultan Air Base le tuipui sen kam miambu pon sai ni in mithen khat chuan an soya IRGC te chuan Saudi Arabia an bei thu hi an puang lova Saudi Arabia chuan Al Kharsa hian siren voi khatan tirin in Saudi state media te chuan an soyani Reuters in an talan dan chuan Kuwait a hian an ram chim lam jas khopuya power siam chuan a mun le tui thlit fim na mun te chu Iran hian missile le drone mangin an beya Kuwait Water and Renewable Energy Ministry chuan an tui ti thiang hlim na mun chu ni hni chunga voi ni an beina ni in an soi thu an ta lang boka Iran chuan civil mi te mun an beya wangin international law an bo chiania so in na takan dem thu an ta lang bok US Cencom chuan zirtop zan le nimin jing lam khan Iran ram hun rang ranga surveillance mun te sipai bungro mun te lei noiral thuam da na mun te le tuipuyan man ruaten bom sak ti an soya Iran media te chon Hormozgan province lei pani le lei noi kong chu US thona ten an boma wangin na chia mi pathum thi in pariatin hliaman tuar ti an reporta zirtop ni khan US sipai te hian Iran chimlama hian lei panga bom chia in bandar khamira leyan beina mi pasari lain nunnan chan ti puan alo ni to ni in beina hi la top mai don lo ti chianga US chon Iran hi na zoka beiturin ruah mannan siam meka Strait of Hormuz chevel mai ni lovin Iran ramlai li la ya mun le khol poimo te beyan tuma hengzinga hian nuclear mun te potel ni in Axios chon an report ani Axios in an talan dan chuan Iran beina tura hian President Trump chuan thutluk na la siam fel lova ma se tunaya na zokhian US chuan Iran hi bei thei reng to anti thunga US chuan Iran power siam chuan mun te chu chut chiat sakin an nuclear mun te po ti chevek theilo ma se thuk zoka phumin tlopo mai thei lova siam sakan tum mai thei antia chuba ka chuan bazara po kan puan to Big X Mountain chu na taka beyan tum mai thei anti bokani Axios chuan President Trump hian Iran chu Strait of Hormuz an hon phana tur le nuclear program chungchanga in rem nan pom ngei theina tur khopa bei mai ril ruk to ni nan ta langa heti la hian Wall Street Journal chuan
Trump hian Iran lakan na zo ka che dan tura hian Vice President J.D. Vance, Defense Secretary Pete Hegseth, Secretary of State Marco Rubio le Joint Chiefs of Staff Chairman General Duncan te beron mek ni in an sai ve thung. Hei baka hian US chuan Israel rama Ben Gurion International Airport, Tel Aviv bula thlona tui thun tu sipai thlona somthum le Israel ram chimlam Ramon Airport ta somthum vel boka da mek chu da belatum ni in excess chuan an ta langa. US yan na zo ka Iran an beidon chuan in do thlona ten van sanga hunrei takanom theina turin refueling aircraft an mamoa. Israel rama hetiang thlona tui thun chi thlona da beltum na hian US in Iran beina ta tum zialan tir nia ngayani. US sipai te hian Gulf ram hun dang te chu Iran beina laka himlo wangin Ben Gurion Airport atanga Iran bean thang ni in Israel official te chuan an sayani. Heti la hian nimin khan Tehran ko pui Enghaleb Square a billboard lian zeta chuan US President Donald Trump le chung te thalak chu lian takin tarlan ani le ta a. Nimin lama puan tongin hemi ma hian billboard a hian kuang chunga Trump azal lai thalak an lo tar to ni kha. Nimin tlaya thalak tarlana chuan a background a White House salanga. Achung bera US flag kuang khu. Achunga President Trump thalak tarlana ni a. Annoya Trump nupui. US First Lady Melania Trump thalak. America flag khu kuang chunga tarlan le ni a. Hetiang hian US flag khu kuang chunga Trump fa te pali Donald Trump Jr., Eric, Tiffany le Baron Trump te thalak po tarlana ni a. Persian tongin blood for blood ti chu langsar takin an tar lang boka. Iran hian Trump chung te po tha antum ti na ni ome. Nimin khan Iran Parliament Construction Committee member Mostaba Yousefi chuan leyan bitum don ani chuan Iran in target turan nei hnem dai jok ti sain Israel ram leile rel kong te pon bom sak thei don ni in soya. Israel le Persian Gulf ram te chu civilian infrastructure be nalama chuan Iran ai nan din hmuna der thong jok dai ni in soi boka. US President Trump chuan Iran chu an tangzui zelani chuan tunai na zokin an rama civil infrastructure be saka awawa. Heti la hian Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Kuwait desalination plant kan ka chiat sak to a. Min be zelani chuan Middle East ram zongjong in tuin turan nei lo thua yang kan in sum theina hi kan doi wange moti reng su ti in awlet ve thunga. Boru kalum vet hle ani. US in Iran rama bom chiat dan hi puan chiana ni lawa. Iran media tenan puan chin bak hriata harsa hlea. Nizan thlenga Iran International inan talan dan chuan US in Mirzai tanelan bom sakawang hian nimina tangkhan Hormozgan province mun frangshanga in biak po na man ruwa man tlak lawa. Bandar Abbas marlama internet le phone man theilo antia. Hormozgan a hian telecom tower za som paruk zet US lo na te hian an bom chia a. Hei wang hian mobile phone le internet service mai baka landline thlengina man theilo antiani. Nimin khan Iran Supreme Leader Mostaba Khamenei chuan thu chua siamin US in MOU an bo chiat non fo wangin US President Ming Sain chu omzenei lawania. Iran le axis of resistance te chuan US tan an theih hil to lo tur zirtir na pek turan nei mek ni in soi. Khamenei chuan US chuan ani na dik takalan tir meka. Satan ro pu US hian midang an vawa. Nun rong takin ram dang an hne chu zela. Ram rin om lo ber. An chungarin na nga tla kani lo zia chu an chet zia in an lan tir meka ni. Tun naya Iran chanle na chu US le athurwal puite laka Iranin. An theih hil to lo tur zirtir na pek tur ai te chin na ni thu a saibok. Venezuela ram lim hi wanga thiza chu sanga an chuang to a. Thunei tu te chuan International Monetary Fund IMF atangin an ram din tharle na turin dollar makta doi zathum somli paruk an khoi cheto ti an saibok. Country atangin June ni somni pali khan Venezuela rama hian na takin lirvoi ni ang hinga. Minute khatchunga voi ni lai lirang hina wang hian Venezuela ram tuipui kam state la Guaira a chiat na nasatak athlengani. Venezuela ram National Assembly ho tu Jose Rodriguez chuan telegrama post siama chuan mithiza thi sanga le somruk pakwan ni to thu asaya. Hliam sing khat sang ruk zasari somli anom to a. Hliam zinga tamber hi chu damdo in atanga chuati ran ni le to atithung. Venezuela ram President Laylok Delcy Rodriguez chuan
IMF atangin $3 maktaduai zathum somli paruk an hmu to thu asaya IMF Managing Director Kristalina Georgieva chuan Venezuela $3 poisa hi an pek chho to thu asai ve bok lirnging wanga chen na in nei lo mi sing ni vel zet chu relief kema anin no kho meka tuithiang hlim in tur tha le in thiana tur than in chan lo na sa hle ni in report ani Venezuela hian IMF a hian poisa lak chho thei an nga hlea special drawing rights SDR tluk le ding on thum point panga paruk pariat an neya hi dollar tluk le ding on panga point pakhat hu ni in an soya President Nicolas Maduro hun lai khan president atana pomani lo wangin Venezuela SDR hi an block saka kumin April thla khan IMF le World Bank te chuan Venezuela thopui le thei to thu an puang ani zanin zanlai pel hreta FIFA World Cup final khelani don ta a final an khel hmain World Cup final kai hnoi thil sang in sei ve don teang kan hret vek angin zanin zanlai da som pani le chan ve hian European champion nilai Spain le World Cup champion lai Argentina te chuan final an khel dona Spain hi kum som paruk liam ta sangni le som khan World Cup a hian an lo champion to a avoi ni na World champion ni le tumin thei to ban ron chu adona heti lai hian voi thum champion to Argentina hian azona World Cup champion theiram pathum na ni tumin an ron thok chuak ve thungang social media lama kan lo hmu to angin Lionel Messi le Lamine Yamal te chu kumsang ni le pasari khan an lo in hmu to a nausen Yamal an bol lai chu football thiam lar ni to Messi chuan a lo min a pom vel lai thalak tun lai a lar hle ani hi he thalak hi AI hmanga siam emo kan ti deuh veka ma se thalak tak takania kumsom ni mi Messi chu Barcelona player langsar ni in Camp Nou stadium a UNICEF sumtuak nan shooting an nei puya heta hian chu ti laia thlangami lek Yamal chu anu seila ebana chuan shooting turin aron kalpui ani kumsom pakwara le chuan Yamal po kumsom pakomi ni in Spain team player poimo aron ni to a Messi po kumsom thum pakomi ni in World Cup khelzinga upaber pol ni ma se khovela player thaber alani zela Yamal le Messi te intum tur hi khovelina mucha kani tunlai khovela milar bertia soithei US President Donald Trump hian World Cup thleng turam man ni chungina hmuna alen mi lova final hi stadium a kalin na en vedona FIFA President Gianni Infantino nen champion trophy po an hlan don an ti ani heti lai hian final khel tur Argentina President Javier Milei chuan final hi hmuna en atum lo an ti thunga FIFA World Cup final a hian final khel ram hroi tu te chu hmuna an tel ve thina ma se Milei hian kumin World Cup hi an ina en thina final po hi kumin Argentina game sari alo en to dan angin jacket lian taka hak thin hachung ngein en le tum ti an soya Argentina chon hetianga tournament pakhat thomhnungai hachunga mun ngai en hi puithuna chikhata an ngai ani ome final hi New York New Jersey Stadium chunga mi singriat ayatamin an en turanga yania stadium pon Manhattan Central Park a mi singa vel pungkhom tura be se an ni boka heti la hian Canada ram kang wangin New York City boruak chuan du thu asam lova thu nei tu te chuan mi puite chu inchung om turin thuron an pemek thungani World Cup final a hmuna en naman hi a to hlea tikpikin an talan danin stadium chunga en naman hi chorwalin dollar sing khat sang khat zathum vel ania hei hi India poisa chon cheng noi som man vel ani football in khela kan hmu ngai lo angin kumin World Cup final a hian half time show nei ani dona half time a hian minute som pakhat chung zai thiam ten hunan mangdona he half time show a hian Madonna te Justin Bieber te Shakira te BTS le Burna Boy baka Coldplay te in Londona half time chol hi darkar chan vevel zetani mai thei antia hei mai baka hian in kheltran ma darkar khat le chan ve chung closing function an nei dona heta hian lem chan thiam Tom Cruise te zai thiam Robbie Williams le Nicole Scherzinger te chu inlan tur zinga antelani kumin World Cup a hian loman poisa fai an pek chu azong tur hi dollar makta doi zasari somni le pasari ania kumsang ni somni panhi Qatar World Cup prize money a in za somnga in na tamzo kani champion team hian dollar makta doi somnga an hlodona panhi na in dollar makta doi somthum pathum hlo in atel rim in dollar makta doi khat le chan ven dong vek don bok ani zanin final a hian Slovenia mi Slavko Vincic chu referee ani dona
Slovenia mi veve Tomas Klasnik le Andras Kovacic te chu assistant referee an nianga Jordan mi Adam Mohamed le Mohamed Alkalaf te chu fourth official le reserve assistant referee an niang Bazari lo thli rawangin kan lo me